play pi baro kane kade du darshan kan ra Shillong ban ngi plyang subhai pi chikan tup ku bor man ta ka janmit shopping ni sedang to ngi phai cha ki mat kong san ki bayo yo knyang jingpang covid-19 ha India palat lai ku ar lak ngut ame kalaya san pnyung ngut blang yo mai ya kan jingpang blab poi ya baro ki pang sa ka khat we jar saus ba sam saw ngut tentu ke sarkar Meghalaya ya ke sarkar Pedang menteri kamno ya ke ILP ha ke jela ya tu usumbut menteri rang ba ke jela ba Preston Johnson dang pen krek ke jela ban penbit biang ya ke jakabu dawai bat ya ke menteri ban ai ya ke dawai yada na covid show pat ba tang mariami ke dawai la ya tu menteri ke kya ba AL hack bat penna menteri ketenat kepulih putih ban sedang biang no ya ki skul naga bantagi kena kelas 9 hadu kelas 12 nadu kelai putrik menta ubnai ki kubor babnya ki beyo yok nyang jingpang covid-19 ha India kila ki usak kendai po arlak ar po ar hajar ar spa kan ringut baro ha ke batang menta kesni ki beyo thamai kilong nriu hajar nyop kendai ngut kat ba ki bayo baro apat kala poi sha ka propun rio poin saw ar lak ngut la ya thuk nat ka koi ka khya jong ka sarkar preng menta ka sni shu ki bayap na ka jingpang kila ki sha ka shilak ngut lai pusaw shilak lai pusaw hajar rio spa kandai ngut kan thop ya saw spa propu ngut ki bdang shuyap kane ka long kat kum ka hai phot balapen I ha ka data jong ka tanat ka koi ka khya hadu nne ka por prabaji men step ha ke jala Meghalaya sa san phunyungut lalap balayo thmai ya ke jingpang henin kasngi ke bla penlong ya ke bapang baro ban poisa khatwe hajar sauspa sam sawngut kat kum ka tlong khubor le thu ba kini ke bayo pang thmai ki kan thop ya lai phu ar ngut tang na East Khasi Hills District hakum kani ka por ha ka ba ka jing dawa ban pentre kam ya ke inline permit ha ke jala Meghalaya kadang thnam ha usumbut menteri rang ba ka jala ba Preston Johnson henin kasngi ulong ba ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kadang persangkat bala ban penkok ngo ya ka sarkar pedang ya kani jing terwa ban pentre kam ya ka ILP ha ka jala uba tensong ulaya thu ha kinong tho kubor ban kalyang ka sarkar kala persangkat bala ban pen menjori ka sarkar pedang ya ka resolution bala menjor da ka yeng dor bar thau an ka jala house nam baladab kani ka jing kren ka jong u kalami hadien baki seng bhalang kala shim ya ka rai ban penlong da ka jing ki halor ka jing penslam jong ka sarkar pedang ban pentre kam ya ka ILP ha ka jala one of the tallest and senior leader of the northeastern state. See, what I'm saying is, now they need to understand one thing. We are pursuing of this issue very vigorously, very seriously. We are doing that. That's what, as I said to you, we keep going to Delhi, and we are going again to Delhi. We are still knocking the door of central government. We'll try our best to convince them to consider the resolution passed by the assembly unanimously that time. Menteri ketenat ke koi ke khia jong ka sarkar jela uba AL hack ula ong ba ka jing pen khre na ka banta ban penbit penbiang ya ka dawai covid-19 kadang ya chekmat kenang ba anla ban penpoi syaki pat ba tang mariami kini ka dawai uba hack nen ka sngi ula pentip ba menteri rang ba do keri Narendra Modi ula pentip syaki jela ba shen an sayo ya uni udawai la betharu ya ki jela ban pen khre ya ki jaka bu ki ba biang bat ru ban penbiang lepa ya ki nong tre barok district kenang ba anla ban penpoi kham kloi ya ki dawai injek shabaro ki pat ba ka sarkar Meghalaya kala deb ru ban lum jing tip ya baro ki nong tre ka kot ka khia ha ka jela kenang ba anla pat ban penun kam ya ki ban ai ki dawai injection sha ki pat ba The vaccine, it might be arrived anytime, any moment now. But before it is arriving, all the state
it has to have their preparedness. Without preparation, how you will implement and how you will distribute, how you will do the immunization, how the vaccine will be reach out to the people. So the Meghalaya State COVID vaccination preparedness is almost from the state of Meghalaya is almost ready. First vaccine will be given to the all health workers of the Meghalaya. We have already collected all the data, the status of healthcare workers. Menteri Ketenat Pulih Putih ubak lakemen rembui hinin kesengi ula pentip balai syak iki skul ban penlong skul no nak bantagi kena kelas 9 hadu kelas 12 nadu kelai poterik ubnai nai wing kat bah kijakan neng kendong la syak ru ban penlong skul nadu ke kelas 6 hadu kelas 8 ubak rembui ula pentip ru bak kesorkar kala dep ban penjelan ke porlong skul nak banta uni usnem bamenta haru ubnai rempang jong usnem ban wan uni menteri ula ong pat bak jing sim kerteng yaki kena nak banta kini ki kelas kamlong ke badan kam hadu kata-kata nak kaliang uni menteri ula ong bak kamha ban penki kelas ki kena hadin bala dep ban penyele ya ke eksamen lada ke jinglong jingman kanang kambyang. Schools to resume the normal classroom, subject to the following of SOP. And for class 6, 7, 8 in rural area, except those Kanapara and Nongpo side, they also can resume their normal classroom. This decision is taken because we have seen that the penetration of the online studies is only about 30%. We have already taken 2 months, 3 months back that the academic session have been extended till the month of Feb. Attendance is not compulsory, so those who want to learn, those who want to interact, so the government is giving them a chance. Larake ya kesat nongkrem benta kesengi rengkat ke jingisim benta jong ke breu na keleng ke benta jong ke jela rengkat keryam ki khor tenrai ki ba ipo ipeng ya ke jingle anyam sat nongkrem larake da ki khasi ki bedang bat ikinyam khasi tenrai la penlong ya duai ke pirat na ke benta ban yo ya ka yom ot ke babha ban wanra ya ke jingsuk bat ke jing kemen rengkat ke jing bot ya ki kendon belap tha ha ka bedai halor kila jing da na jing pang klam COVID-19 ya kini jing shat tenrai lai simbenta da ki dikhot jong ka hima khairim ki bade ki kon khara jong ka niam khasi ha ka ba ki samla chenrang samla kan the bet ki khna ki shat pan pani hab ya ki jing sawa jong ka bom. Da kajing temu ban pensuk ya ki breu ha ki jaka ki bakam kendong ya kajing tray kam jong ki bang la penyar shu shaduk district level nen kasngi ha west Khasi Hills ha ka office jong DC ha Nongstoin na lor jong ki arplangut ki agent ki blay itho da ki bang la sami khat khandai tali ki ATM ki barit da uba tilengwa ubade deputy commissioner ka west Khasi Hills AGM ke RBI Shillong DDM ke Nabard West Khasi Hills nalor ki waipat yakini ki ATM ki barit la IT sya ki business correspondent agent da ke office jong district NRLM ke bahap apa Meghalaya State Rural Livelihood Society uba lengwa ulaang baka jingdon jong business correspondent agent kan yarap ki breu ki badan haki jakan nang kendong ha kabayadai ki rukom tab bat say pisah. Kajing yalang jong ke Assam Rifles Commanders Conference Arhajar Arpo kan long la syai kasngi kum shibenta jong kan kajing yalang ki headquarter jong ke Assam Rifles nin kasngi ki la penlong ya ke plasma donation halat kor ha kajing trelang bat ke Negrims ya kan ke program la play do DG ke Assam Rifles u Lieutenant General Sukdeep Sangwan ha kajing don ringkat jong Professor Dr. P Bhattacharya u bade director kan Negrims Shillong Usangwan baru Profesor Bhattacharya
pila ai kuble kinong shimbenta haka jing no senyang jongki haka ning program bekerpang ya ka senam ka balai shim naki sispa ngut kisipai ka Assam Rifles kibla temu ban ai sngobai ka plasma an satas nigrims khnang bakin la ban ai sngobai ka plasma jongki कोविड का कष्ट निग्रिम्स से आए आज हम ऐसे काम के लिए यहाँ उपस्थित हैं जिसकी आज के दौर में आवश्यकता है मुझसे ज़्यादा आप सबको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट असम राइफल्स के डीएनए में बसा हुआ है असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट की केमिस्ट्री ऐसी है ऐसा बॉन्डिंग है कि कोई भी लिटमस टेस्ट जो है वो हमने पास किया है किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ी हम इनके साथ थे उतना ही इनके साथ है नॉर्थ ईस्ट के जितना कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे साथ हैं I am really grateful to the entire team of Negrims through you. I'll request if you can pass it on. We are proud to be associated with Negrims and we would take every and any step to go closer to you and pursue any activity which benefits the society. Mentapat ngi pe ke jinglong jiman ka sun nang Shillong ke jing shit kalong arpawai pon way degree Celsius bat ke jing kret kalong kandai pon real degree Celsius ke jing sem ka hau kalong lai pusau na ki sispa man step ba san pawai na ke sispa janmit ke sun nang kan rang ha Shillong bat ke jaka ba marjan ni pen kan mau ya pi ba ya kan ke kubor jong ni pila ru ban page live ha ka YouTube page jong ka Didi News Shillong nalor ka ba pi e ke television pila ban le sha ka YouTube channel jong Didi News Shillong nak ban ta ki kubor ba man la sngi sho ban kut ngi ya pa byang sa chi sien sha ki mat ba kong san ki ke be yo yok yang jing pang COVID-19 ha India pala ka la ar la ngot ha me ka la ya san pin yong ngot byang yo ma ya ka ne ke jing pang Walaupun poi ya ki bayo pang paro syak hatwe hajar saus pa san pusau ngot kentu ko sarkar megla ya ka sarkar pedang pan penteri kamno ya ka ILP hajalla ha ka jalla ya tu semut menteri langba jalla ba presiden jinsong dang penkrek ke jela ban penbit pendiang yang jaka bu dawai bat itu nongtrai ban ai ke dawai yada na COVID-19 syak patba tang mariami ke dawai la yatu menteri petia wa AL hack bat penna menteri ketnat ki puli putih ban sedang biang no igi skul naga bantagi kena kelas 9 hadu kelas 12 nadu kelai putrik mentau benai Perlok ketung lepoi juga bekut jong ketup kubor jongi mentaka janmit haduk bengnya syam yang mat pila sya kesni kulai pi barok